21 ugcina ku25. Ngakho ilahleni insila yonke nobubi okuvamileyo. Ngakho ilahleni insila yonke nobubi okuvamileyo. Ngakho ilahleni insila nobubi bonke okuvamileyo. Nilamkele ngenhliziyo ethobekileyo. Nilamkele ngenhliziyo ethobekileyo. Izwi elitshaliweyo. Izwi elitshaliweyo. Elinamandla ukusindisa imiphefumulo yenu. Aqhubeka baba. Kepha nibe abenzayo izwi. Ningane abezwayo ngendlebe nje. Nizikhohlisa. Ngoba umuntu elizwa izwi ngendlebe nje engenzi ngalo uyafana nomuntu ozibukayo ubuso bakhe esibukweni. Uyazibuka esuke akhohlwe masinya ukuba ungumuntu onjani. Ngiyabonga. Lapha abantwana benkosi sesiyafunda nje nina nasho uyayenza. Kodwa sibona uSathane engaphumi. Lo Sathane ukhona futhi ahambile. Uhleli khona lapha phakathi kwenu. uSathane phela ungena kumuntu asebenze ngaye. Uma uzwa nje kuthiwa hey uzomqala ngaphi? Anifakwa nje. Kusho umuntu ufaka ingubo emhlophe. Omunye umgcotshwa. Kodwa kuthiwa alifakwa. Ubungabusazi ke manje sekwenze njani ke manje? Yini ngoba lo muntu waziwa ukuthi ikholo njani le? Isaiah 29 verse 15 to 16. Kubo abalinga ukuthukusa izenzo zabo zobubi ngakuThixo. Kubona abalinga kakhulu ukuthukusa izenzo zabo ngakuJehova. Aqhubeka. Nemisebenzi yabo isebumnyameni. Imisebenzi yabo yasebumnyameni. Abathi ubani osibonayo? Athi sibona ubani. Saziwa ubani na? Ngiyabonga baba. Uthi umuntu menza into embi la esontweni. Athi abekho ngibonayo. Akekho. Futhi amazwi wami. Akabona uNkulunkulu uyambuka nje. Akabona uNkulunkulu uyambuka. Abavuma abantu abavuma impela. Mina ngikhulele eNazaretha yini. Ngizalwa omunye kumadodana kababa omkhulu eNdlamhlathi. Yangisiza lensizwe yangiqamba negama manje esiyahamba ngineminyaka emithathu manje angiyazi. Kodwa ngiyibonga ngoba kuthiwa wangibaphatha nangesandla. Amen. Mayethetha uma akuthethi manje basebebona nje ukuthi uyahamba. Bakhumbula ukuthi ubaba omkhulu kulomzo ngezansi bathumela khona. Awu nibikele umkhulu ukuthi uma uNkosi ngakwazi anokutetheki. Baphuthuma fuke bathi wabathethisa bahamba sebejabhile. Kodwa wathi kuvimbeni suka nina la. Awu bahamba benyomozela babalinde amagama athambile. Mase befika bafika uma sengidedile. Bathunyelwa futhi kwathiwa hambani nosho ukuthi ingane umfana sicela igama. Baya futhi bafike bacela igama. Wathi amazimtshela ukuthi kuvimbeni uvimbeni lo. Uye lo vimbeni lokhulumayo. uPetro wokuqala sahluko sesibili 1 to 4. Petro wokuqala. Ngakho lahlani okubi konke. Ngakho lahlani okubi konke eNazaretha. Nobuqili bonke. Nokuzenzisa. Nomona. Nokuhleba bonke. Aqhubeka. Njengezingane zisanda kuzalwa. Fisani ubisi oluhle lwezwi. Ukuba likhule ngalo. Nenze lisindiswe. Uma nizwisise ukuthi iNkosi imnene
eniza kuyo intshela iphilileyo. Ngiyabonga. Ngiyangidumale lapho uma ngibona uNazaretha enza into ezigwegwile. Ngikhulele kuwo kuthe nje ngineminyaka emine. Angazi phakathi kobaba owangihambisa wangisa le emampondweni. eNazaretha kulo muzi wenu okuthiwa kuseNazaretha. Afike ngapnikezwa umkhokheli umamemela. Manje ingqondo yayingakasike lapho ngangithi manje ngazuthi uma wamamemela. Ngoba ingqondo yayisabambeki semncane. Kakhula la ngenhlonipho kunesibaya uyelusa yasenga ngafunda ukulusa ngisemncane ngasenga ngisemncane kudishwa kude manje kuthiwa uma bevuka bangangithinti bangiyeke ngoba semncane kanti sengiyalwazi usuku lwediphu olwesingane bazothi ngathi bavuka kanti ngibabuka kancane ngiyazi ukuthi bazothi kusenga mbijana babuyisela umathunga bese bephuma uma sebethatha induku ababoni ngiyazibhoza kancane ndo ngithi ulungisa kancane ngobe bayeke isikhashana yazi ukuthi khona indawo ekhuphukelayo bazoyikhipha abantu ukukhuphuka bathi bebona nami sengikhona la nendwana zami emfushane ngabo ediphini ngakhula ngolayini nje okuhlonipha usiZulu la kunesikole eduze babonto usefanele ke esikoleni ngaya esikoleni ngiregister esikoleni la esikoleni ngumbusi Mzazela ngicabanga manje sengikhula inthawo lapha yana ngangumbusi Mzazela akwenzelwani kukhona insizwa la yakomthetho idala ke nami engase ngiyilame kanje nayo yafunda wesinawo la kwelusha kuzonke sengiyakhula manje lensizwa uma sikhathwa la kwelusweni ingaboni ibona sisimise indukwana zethu noma umfana la ebesiqhamuke ngokusheshsha ebuthi uba ukhathele umfana ikhomba mina ayilo ngizolwa naye bese bemphompa bakhathele hayi kahle angathi lo mfana angakhathwa ngingazi ukuthi kuthiwa ngingakhathwa kwenze njani kanti lensizwa lengigade kanje inkosi leya komthethwa inkosi uJakobe Mthethwa hey kakhula ngaleyo nhlonipho ke ngahlonipha nje futhi kakhulu namanje ngisahlonipha mina ngimhlonipha umuntu ngisosonile kumina abanye benza izinto ezimbi ngimbuke nje ayenza athi asutha yeke abangisho lutho ngoba awazi ukuthi wenzani ufake ingubo kaNkuluNkulu oqala wona lo awudingeki kube khona umuntu omthikameza enhliziyo ifundiwe kodwa awuvumi kwenze njani manje awuvumi ngani ngoba uyeza umhlaba kuphela nje uPetro oqala esahluko sesihlanu verse 2 to 9 yalusana umhlambi kaThixo Petro uqala esahluko sesihlanu verse 2 to 9 yalusana umhlambi kaThixo phakathi kwenu lusana umhlambi kaThixo phakathi kwenu ubonise ungabi ngokucindezela qhubeka kube ngesihle kungabi ngenzuzo embi kube ngenhliziyo elungileyo kungabi ngokungathi nibusa amafa kaThixo kepha niyiziboniso kuwo umhlambi esebonakala umalusi omkhulu niyakuzuza umqala wobukhosi ongabuniyo ngiyabonga baba awubheke uIsaiah 26 verse 10 ngoba nomsebenzi eminingi ngizosheshe ngivale intetele kule msebenzi uIsaiah 26 verse 10 noma mubi awulencwadi
noma umubi ephathwa ngobuhle noma omubi ephathwa ngomuhle nokho akufunda ukulunga kodwa ngaka kufunda ngiyabonga baba ngeke kufunda ukulunga endaweni yokulunga noma omubi ephathwa omuhle abuka nje la ukuthi kwenzekani inhle yonke into la amen amen manje kwenze njani pho kwakhona abantu ababi la yini indaba waphatha spam manje wena yini uphatha spam ufuna nini spam la ngoba spam siyabulala ushemba wakwashotha sibulala ngoba sifundisa ukuhloniphana thina inhlonipho siyifundisiwe uphumelani wena manje enhlonipheni uphumela ukuthini ngoba uphethwe abantu abakushumayezayo uyashunyayezwa la manje yini ekutshela ukuthi manje yeka phansi lo uyofika uthini wena ngoba siyahamba phela kuyahanjwa mhlawumbe wena wazi kuyahanjwa asihleli la sihambe phela nje uNkulunkulu yasifuna kodwa sifuneka ezulwini ubonakala endleleni wena musu uthathe yakhe indlela hayibo onile lo nangu ephuma emgwaqweni ngoba usathana akahambile la ukhona phela sengibona umthetho wami bengingaboni ngithi mhlawumbe bakholwe bonke laba bantu ngiyabona hey hawu uthi ushawa ucingo omunye wamakhosazana la ushonelwe unina sisemhlanganweni phesha kwathuka sengakholisa sibubi awungicelele ubaba inkosi yamaNazaretha ukuba ngithumelele umfundisi ozophelezela uma uyafihlwa kusasa ushayeleni inkosazana futhi khona la ibisiyafika baba usubani wakwasebenza ngaphakathi ke lo nkosazana usibani ucela umfundisi ozophelezela umama wakhe usehambile emhlabeni awu umshayele umtshela ukuthi athathe noma umfundisi ngapho ngoba uMaNazaretha agcwele yonke indawo nje kwenze njani amshayele libuye ucingo ngibona sifika futhi le nkosazana uthi baba ngisho ukuthi abafundisi abakhona lapha akubona abagcotshwe uyilabo bavele bafaka amajazi nje awu manje umanga eka ezulwini abe sinecala elingaka madoda icala likhulu ngendlela ongazange uyibone ufaka ijazi ila ngathola khona ke lento ukuthi la sekhona uJasbanji manje ayazi sekhona uJasbanji awukho uJasbanji kwaShemba eNazaretha hayi yeka wenzela indlela yakho ngoba siyahamba bo musuku utshala ukhula endleleni ozohamba ngayo awu inkosi ayibusise senukuzwile